Учим разговорный казахский. Сегодня мы с вами научимся спрашивать у прохожего, где находится то или иное место. Для начала вам нужно поздороваться, сказать «сәлеметсіз бе?». Потом объяснить ситуацию, например, «Я приехала с другого города и не знаю хорошо этот город. Мен басқа қаладан келдім, бұл қаланы жақсы білмеймін». Давайте теперь прочитаем вместе. Мен басқа қаладан келдім, бұл қаланы жақсы білмеймін. Вместо слова «басқа қаладан» вы можете использовать другое слово, например, «Мен Америкадан келдім, бұл қаланы жақсы білмеймін». «Мен ауылдан келдім, бұл қаланы жақсы білмеймін». Ауылдан — это с деревни, либо с села. Либо «Мен Атыраудан келдім, бұл қаланы жақсы білмеймін». А теперь давайте спросим, на каком автобусе можно доехать до рынка Кенжихан. Кенжихан базарына қай автобуспен баруға болады? Кенжихан базарына қай автобуспен баруға болады? Либо можно сказать Кенжихан базарына қалай баруға болады? Как пройти на рынок Кенжихан? Давайте вместе еще раз повторим. Кенжихан базарына қалай баруға болады? Теперь у нас есть два шаблонных предложения. Вместо слова Кенжихан базарына вы можете поставить любое другое место и спросить, қай автобуспен баруға болады, на каком автобусе можно доехать, қалай баруға болады, как пройти на это место. Например, Бәйтерекке қай автобуспен баруға болады? Шымбұлаққа қалай баруға болады? Вам ответят, Кенжихан базарына 97-ші автобуспен баруға болады. На 97-м автобусе можно доехать до рынка Кенжихан. Кенжихан базарына 97-ші автобуспен баруға болады. А на вопрос, как пройти на этот базар, тогда вам скажут Кенжихан базарына автобуспен на автобусе, таксимен на такси, либо жаяу баруға болады. Жаяу означает пешком. Давайте прочитаем вместе. Кенжихан базарына автобуспен, таксимен, жаяу баруға болады. Чтобы сказать номер автобуса, вам понадобится цифра и аффикс «нші», 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 «нші». Например, бірінші, первый, 96-шы, 96-й. Прохожий может вам сказать, к сожалению, я не знаю. На казахском это будет «өкінішке қарай, мен білмеймін». Еще раз. «Өкінішке қарай, мен білмеймін». А еще может сказать «кешіріңіз, мен білмеймін». «Извините, я не знаю». «Кешіріңіз, мен білмеймін». Тогда вы можете спросить у другого прохожего и сказать «Кешіріңіз, аялдама қай жерде?» «Извините, где находится остановка?» «Кешіріңіз, аялдама қай жерде?» Вам могут ответить так: «Оңға қарай жүріңіз, идите направо». «Солға қарай жүріңіз, идите налево». «Тура жүріңіз, идите прямо». Либо сказать «Тағы жүріңіз, идите дальше, еще дальше». «Оңға бұрылыңыз, поверните направо». «Солға бұрылыңыз, поверните налево». «Оңға» означает направо, «солға» означает налево, «тура» прямо, «бұрылу» означает «поверните». Давайте теперь прочитаем диалог без перевода. Обязательно читайте вместе со мной. Мен басқа қаладан келдім. Бұл қаланы жақсы білмеймін. Кенжихан базарына қай автобуспен баруға болады? Кенжихан базарына 97-ші автобуспен баруға болады. Кенжихан базарына тағы қалай баруға болады? Кенжихан базарына автобуспен, таксимен, жаяу баруға болады.
Аялдама қай жерде? Тура жүріңіз, сосын оңға бұрылыңыз. Көп рахмет. Мархабат. Достар, если было полезно, подписывайтесь и ставьте лайки, оставляйте комментарии. Этим самым вы поможете мне в продвижении канала. А еще у меня есть телеграм-канал и 2 тикток канала. Если вы не подписаны, обязательно подпишитесь.